الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. Fatihah. وصاحب الحزب والطريقة مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسسين الوقفان الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد المشهور وليوسف. Betoknya cek. Nyala. Kasa, tegan gitu. Bongke. Waris din. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara selanjutnya sambutan atas nama keluarga dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Deteksi Padang yang terhormat acara selanjutnya pembacaan Fatihah. Dalam hal ini kami mohon kesediaan para bapak kepada beliau kami. Oh, speaker atas ya. Usah ada merit sama dia. وحده لا شريك له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أهل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله الموفق. Bahwa pengantin ini adalah
catat di kantor usaha karena sebenarnya hal atau tidak cukup syarat sehingga kita laksanakan pernikahan marabasan biasa di bawah tangan. Kemudian saat kedua untuk kita maklum bahwa walinya berwakil ke anaknya. Arti sematon niki rendah di tikah. Yang dengan dok berdoa dengan dok dia kurang sehat. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Recap lah. Wal hayyul qayyum la atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara sebelumnya adalah akad nikah, namun sebelumnya Rahim kakak ikhlas dan ridho tiang nikah Kanca Muhyiruddin dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar Muhyiruddin. Ini kagak jalan. Dibayar tunai. Oh, dan terpajak. Nenek uhi. Yang pedas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Muhyiruddin, saya nikahkan kamu dengan adik saya Rendap dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Aku terima nikahnya Rendap beserta mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhyiruddin, saya nikahkan kamu dengan adik saya Rendap dengan mas kawin 1 juta dibayar tunai. 1 juta. Muhyiruddin, saya nikahkan kamu dengan adik saya Rendap dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Aku terima nikahnya Rendap dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhyiddin, saya nikahkan kamu dengan adik saya Rendep dengan mas kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhyiddin, saya nikahkan kamu dengan adik saya Rendep waliama ke berwakil Jokoku dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Aku terima nikahnya Rendep serta mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai. Acara berikutnya pemilihan dari mempelai laki-laki pada mempelai. Untuk kedua mempelai, kami persilakan untuk berdiri. Tato guhim. Kerep. Tegan di masa ini nak Mudin. Udin. Ada Udin. Dia mana cengi. Meja anda. Syara. Siang kening. Siang keningan. Siang kening. Ohir. Acara selanjutnya nasihat pernikahan. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Tuan Guru Haji Saiful kepada beliau kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.